Nah, buka. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dengan rezekimu aku berbuka, dan dengan rahmatmu, wahai zat yang maha pengasih lagi penyayang. Amin. نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في